I'll be back. Ćao ljudi, ja sam Nenad Sokolov i vi ste došli u još jednu epizodu I'll be back. Evo nešto listam ovdje po internetu i zapalo mi za oko i rekao ajde da snimim klip. Radi se o Herbalife proizvodu, raznim dijetama i ishrani. Evo ovdje sam naletio na jedan proizvod Herbalife-a, zove se Hidrat. Sama reč hidrati na prvi pogled pomislio sam da daje energiju. Kao što bi svi pomislili, pošto Herbalife ima mnogo dobar marketing i svi misle da su to čarobni napici. Međutim, ne postoji čaroban napitak. Ako vam ishrana nije sređena, džaba vam sve. A pogotovo Herbalife. A zašto? Evo, da pročitamo nutritivne vrednosti šta sadrži ovaj Herbalife proizvod. Piše da je to napitak bez kalorija. Prvo, bez kalorija. To isto ne valja. Kaže da daje energiju, a nema kalorije. To nema logike. Drugo, kaže, znači bez kalorija i elektrolita koji se postiče unos tečnosti. Znači ja živim na vodi. Nisam u pripremi. Ključne prednosti. Napitak bez kalorija za sportiste koji se postiče unos tečnosti, obezbeđuje 100% rede A vitamina, C koji pomaže u smanjenju umora, obezbeđuje B vitamine, B1, B2 i B12, kalcijum i magnezijum koji doprinose normalnom metabolizmu energije i bez veštačkih boja i ukusa. A kaže, mogu da ga koristiti sportiste tokom intenzivnog treninga. Ajmo sad da uzmemo glutamin i da vidimo razliku. Pošto se glutamin koristi u toku intenzivnih treninga. Prvo, glutamin ima kalorije, 5 grama na 100%. Ima proteina 0, karbohidrata 0, fat 0 i L-glutamin 5 grama. I sad, zašto je L-glutamin bolji od ovog hidrata? Zato što kod ovog hidrata imamo neke vitamine koji su potrebni, ali ne mogu da ti pomognu u toku intenzivnih treninga jer ti moraš da uneseš aminokiselinu, to jest glutamin ili neki kreatin ili da ješ meso. Znači bez kalorija ništa. Zbog toga ja tvrdim da je ovaj Herbalife jedna velika prevara, manipulacija, uzimanje novca, navlačenje ljudi, marketing, medije. Znači nula bajla. Sad, druga stvar, priča se tamo o nekim dijetama. Smršaj za 10 dana 10 kila. Wow, ekstra. Smršam za 10 dana 10 kila i budem Superman. Aj baš da imamo te dijete. Kaže smršajte lako. Smršajte lako. Ne postoji smršaj lako, postoji smršaj pametno. I evo ljudi, imate gomilu dijeta. Ja čitam evo jednu sad, kaže kako da izgubite više kilograma za 3, 5 ili 7 dana. Možete izgubiti 3 do 7 kilograma. Znači ti gubiš dnevno po kilogram. Ekstra. No dobro. Ali da li je pametno? I da li je zdravo? Ko ga jebe? Važno se gubi. Sad ćemo da vidimo. Čitamo. Kaže, hit u ishrani za 10 dana je proteinska hrana koja u suštini ima oblik ugljenih hidrata. Zanimljivo. Proteinska hrana ima oblik ugljenih hidrata. Zanimljivo. Iako formalno ova izjava nije sasvim tačna, svi proizvodi koji sadrže ugljene hidrate su dozvoljeni u meniju, ali u vrlo malim količinama, ne više od 20 grama dnevno. Dobro, ok,
to može liči na keto dijetu, ali nije. Kaže, kako proteinska dijeta za 10 dana funkcioniše? Prvo, ne valja. Ja ću da vam kažem iz mog iskustva. Ako koristiš neku dijetu 10 dana i poslije tih 10 dana kreneš normalno da jedeš ko što si jeo, svih ti kilogrami te više se vrate. Jer ti ako izgubiš za tih 10 dana 10 kg, ti imaš jojo efekat i tebi se vraćaju 11 kg. 10, 11, 9, nebitno, vraćaju ti se. Jer ti moraš da središ ishranu na neki nivo i da taj nivo održavaš, da ti to postane svakodnevni unos. Znači ti cijelog života se tako hraniš, a ne ja ću sad 10 dana da jedem ovako, onda 10 dana ću jedem čokolade, 10 dana ću jedem samo meso, 10 dana ću budem samo na vodi, pa ne funkcionišu stvari tako. Ovdje kaže, postoji mehanizam, pa ne vozim jugo, koji se pokreće u telu. Kod tipične proteinske dijete, kada zbog nedostatka ugljenih hidrata telo počinje da aktivno sagoreva masno tkivo u cilju pružanja energije. To je tačno, to jeste tačno, ali da bi počeo da sagoreva masno tkivo u cilju pružanja energije, ti moraš da povećaš unos proteina i unos masti, kad smanjiš unos ugljenih hidrata. Inače ideš u katabolizam i uništavaš mišiće, sagorevaš mišiće. Što si onda postigao? Postigneš efekat da izgledaš kao pritka, da nema snage da se pokreneš i da te sve mrzi. Kaže dalje, nivo glukoze u krvi je normalan. Nivo glukoze u krvi nije normalan jer ti jedeš isto proteine, jedeš isto masti, a ugljene hidrate ne unosiš. Samim tim si u velikom deficitu i telo doživljava šok. Kaže, zdravlje je poboljšano, pa zdravlje samim tim nije poboljšano jer je to preveliki šok. I istovremeno se ne osjećate pospano i ne osjećate stalnu glad. Pa osjećat ćete se postepeno, a stalnu glad da li ćete da osjećate, to zavisi od vašeg organizma. Kaže, za korekciju ishrane za 10 dana vam je potrebno da svaki dan na prazan stomak popijete čašu vode sa malo limuna. Dobro, to može, to čisto. Izbjegavajte prženu hranu i pekarske proizvode, to je isto dobro. Jedite hranu koja je pripremljena u rerni, na žaru ili na pari, i to je ok. Kaže, ukoliko neka namirnica zahtjeva prženje, pržite samo na maslinovom ulju, to je isto dobro. Kao prilog uz meso dodajte povrće u odnosu 2:1 i ne zaboravite da pijete 2 litra vode svakog dana i za vrijeme obroka pola sata poslije njega. Dobro, to je ok. Sad da vidimo. Kaže, primjerak, menija, doručak, 1., 4. i 8. dan. 1 do 2 kuvana jaja, salata od krastavca, paradajz, kupus, maslinovo ulje, kafa i zeleni čaj, bez šećera i mlijeka. Pa ja kad bi tako jeo, ja bi crkao poslije 3 dana. Dođem u teretanu i padnem. Prvo, 1 do 2 kuvana jaja ima 7 grama proteina. Izbacili smo ugljene hidrate, izbacili smo hranu. Znači mi imamo veliki deficit. Evo ljudi, sad prelazimo na ručak. Za ručak piše 1. i 8. dan, pileće grudi na žaru, salata od krastavca, paradajz, rotkvice, zelena salata, maslinovo ulje, kafa, zeleni čaj bez šećera i mlijeka. A ostalim danima fileti ribe i povrće. I dan 7, ribi file i prženo povrće. Ajde da kažemo, ručak može prođe da je dobar je. Užin napiše šoja jogurta i pregrš bilo kojih bobica, to ne valja, to je malo slabo. Kolutići krastavca, 50 grama nemasnog sira, po meni to je mnogo slaba užina. Večera, fileti ribe, biftek na žaru, pileće grudi, uštipci od tikvica. Hajde da kažemo i večera da je ok. I onda kaže, tokom svih dana dijete potrebno je da popijete šoju jogurta sa niskim sadržajem mlečne masti,
Dijeta za 10 dana je bogata proteinima, tako da ćete izgubiti težinu kao i masne nasoge, a sačuvati zdrave mišiće. Pa da biste izgubili masne nasoge, vidite, masne nasoge morate koristiti kao gorivo. Da biste ih koristili kao gorivo, vi morate biti fizički aktivni, da li to bio trening, da li na poslu. Kaže, ovaj režim ishrane možete koristiti maksimalno 10 dana. Što bi koristilo nešto što je zdravo 10 dana? Znači, ova dijeta nije zdrava. Što ti ga koristiš nešto što je zdravo maksimalno 10 dana? Ako želite da ponovite dijetu, napravite pauzu od 2-3 nedelje. Ti za te 2-3 nedelje ugojiš se i opet radiš tu dijetu i opet si od noge, misli gluposti. Ovom vrstom ishrane možete izgubiti za 10 dana od 5 do 10 kg. To nije dobro zato što ti gubiš, znači, za 10 dnevno gubiš po 0,5 kg recimo, ako ćeš izgubiš 5 kg za 10 dana. I kaže, nivo glukoze u krvi je normalan, a doručak piše 1 do 2 kuvana jaja, salata od krastavca, paradajz, kupus, maslinovo ulje, kafa ili zeleni čaj bez šećera i mlijeka. A da bi nivo glukoze u krvi bio normalan, doručak mora da bude normalan. Doručak mora bude najjači obrok. Ne smije nikako se preskači, morate da imate dobar doručak. A ovdje ja vidim prvo da imate samo 7 grama proteina, a kaže puna ishrana proteina. 1 do 2 kuvana jaja ima oko 7 grama proteina. Sad kaže imate salatu od krastavca, paradajz, kupus, maslinovo ulje, tu imate masti i imate vitamine, vlakna, kafa ili zeleni čaj, tu imate kofein. I onda kaže, pa dobro, sad ti kažem tu nešto pričaš, prodaješ priču da ova dijeta ne valja, a ja se osjećam energično, imam energiju. Pa osjećaš se energično kad popiješ kafu i zeleni čaj i poslije rokneš guaranu, normalno da imaš energiju, jer tu ima previše kofeina. Ista je fora i kod Herbalife i tamo svi proizvodi imaju mnogo kofeina. Sad piše, posljednji obrok mora biti najkasnije do 20 časova. A što ako ja radim drugu smenu i dođem s posla u 10 uveče i gladan sam? Šta onda? Da ne jedem? To je šok za organizam. Možeš da jedeš 2 sata pre spavanja, ali to što jedeš mora bude čisto. Ova dijeta traje 10 dana. Uravnotežene ishrane možete konzumirati specijalne koktele za mršavljenje, kao što su kefir u kombinaciji sa džembirom i cimetom, koji također može da doprinese gubitku viška kilograma. Kao prvo, ne postoje specijalni kokteli za mršavljenje, postoje samo kokteli, moguće, ja za to ne znam, stvarno, na režimu kofeina i ubrzavanja metabolizma, ali da ti nešto piješ i da ti smršaš, od toga nema ništa, to samo budala može da poveruje u to. Plus ishrana nije uravnotežena, kao što piše da je uravnotežena, pošto vam je doručak veoma slab i užina vam je veoma slaba. Znači da rezimiramo, nivo glukoze u krvi vam nije normalan zbog toga što doručak nije dobar i užina nije dobra. Dijeta nije dobra jer kaže da maksimalno mora traje 10 dana, nešto što je dobro i puno proteina i dobra ishrana, to može trajati cijel život. Kafa, zeleni čaj, to vam daje energiju jer ima puno kofeina. Poslije 20 sati uveče možete da jedete, ne morate sad striktno, ja ću jedem ovo, neću jedem ono, a poslije tih 2-3 nedelje gdje je pauza, vi se vratite na staru i jedete ono što ste jeli pre, a zna se šta tipičan Balkanac jede za doručak, to je burek sa sirom i jedan jogurt, za ručak jede čorbu, neko meso, za večeru jede ajvar namazan na krišku i pojede 4-5 kriška i šta je, vi ga ti skineš 10 kila, 2-3 nedelje poslije jedeš tako, dodaš 10 kila, deluje ti jojo efekat, brzo skidaš kilaže, gubiš tečnost, brzo vraćaš kilaže, mišići padaju, ne vežbaš, ne krećeš se i to je to. Znači te dijete uopće nisu dobre, te dijete su tako reći rigorozne i imaju veliku medijsku pažnju, ali to
je daleko od uravnotežene i normalne ishrane. Tako da, to mogu vam kažem o ovoj dijeti, a sad ću da vam ispričam kako treba da izgleda jedna uravnotežena i normalna ishrana kojom možete da se korigujete vremenom, prateći svoje telo i da je koristite cijelog života. Znači, što se tiče uravnotežene ishrane, tu moramo da krenemo prvo od vlakna, masti, ugljenih hidrata i proteina. Izvori vlakna su povrće, znači kupus, zelena salata, paradajz, krastavac. Izvori masti su kikiriki, orah, badem. Izvori ugljenih hidrata koji su najbitniji za trening, pošto daju energiju, ugljeni hidrati daju energiju, su znači testenina, pirinač, krompir. A što se tiče proteina, tu imamo meso i meso. Znači, sir mladi, koji nije meso, juneće meso, riba, svinjski but i piletina. I sad hoćemo uravnoteženu ishranu. Znači, te 4 stvari vi morate u toku svakog obroka da lepo rasporedite, da vaše telo nije u deficitu i da nije u suficitu, ako vam nije cilj da dodajete kilažu, i da sve unesete dovoljno. Što se tiče, znači, masti, tu držite od 60 do 100 grama. Što se tiče ugljenih hidrata, tu možete da idete, ako ste vi, na primjer, 75 kg, tu idete do oko 150 grama, 200 grama. I što se tiče proteina, tu idete od 140 do 170 grama. Zavisi, znači, za 75 kg kojeg čoveka. I znači, kada vi to rasporedite na 4-5 obroka i na 1 ili 2 užine i unesete uravnoteženo svaki obrok, vi ćete biti zdravi, nećete biti gladni, neće to da koristite 10 dana maksimalno, kao što pričaju dijete, i moći ćete to da koristite cijelog života. S tim što u toku tog vremena vi ćete da upoznajete svoje telo i da vi to postepeno korigujete. I da dodaješ kilažu ili da smanjuješ kilažu, vremenom ćeš da upoznaš svoje telo i značiš kako to da radiš. Znači, najbitnija stvar je da su vam obroci uravnoteženi, da dovoljno unosite proteina, dovoljno ugljenih hidrata i dovoljno masti, da telo ne bi doživljavalo šok. To možete da radite cijelog života, zdravo je, nije nikakva dijeta i nikad nećete biti gladni, znači bit ćete siti. Toliko o ovome u ovom klipu, pa se vidimo u idućoj epizodi. Ćao!